Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Kalapalava Samoa, I'm Jack Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my Texas. Wa'ualia.
tesi. Ia e wala watu menanganga whaalualu. Ia se o tātou tūtūrai. Ia wale si teo le tanga vai o le tātou atunu. Whaafitai. Olaga mai lau. Whionga sutania, ka Apia tātou. Ai o te lei o te fia le vai Moana mo iei tanga loa le foresa. Moana u whaapoi la tu vanu, ma o taia le vai a whei, whaatulou, pa ia ma le mamalu o le au fia, o mwhai o ne tātou whaatasi nei tai au. Le fia wala o fionga le sui pa le mia. Pa ia ma le mamalu o fisa sili o pulenga, o tanga luenga taitasi. Pa ia ma le mamalu le tātou wala ulia, tama matini haonga mai kolisi maurulunga, whaapea haonga tūlanga lua, o le tātou atunu. Ia tai nanele a fia mai. Le tala mai ao le tātou au laka pi o le Moana Pasifika. O tau pa ia sa mawhai ngā. O nu atu ia whaatini o tau sala. Ia o le ale o iei sa uwha mitalanga. I me ne wa misi se iota. I nā vele ma lape o le au auna. Ai te tono le avanoa nei o le atu inatu. I le sunga le whaafea ngainga. I nā te taita ia i tātou le nei tai au. Ia i se tala. Lau sunga le whaafea. Le aso le nei o whai ere li tātou te ori oli ma fia iai. Te le aso e le la waso, vi ngai foi le li, wa ia o mai alu tau soifua ma so mata wola. Wa le wha moe moe o tau nu, o le la au leo le soifua. Tātou tāpua i le atua e ala i se tātou te tāna. Wa le mtanga o wha moe moe ngore nei taia. Le atua mamalu ma le atua sirisiri ese la wo fionga. Le atua o e nā fuai le nei tai au ma nei aso. Moni lava o fuanga ma wha moe moenga le tangata. Alo ma lo ma le nei tai au. A le tu sa au ma lo fine ngalo e le ma whai o na whatau nuina. Le o tini lau. O le wha moe moe na whata oto ma fuaina. Ua o le tangata e fuafua o la o fionga e te whatau nuina. O mātou whisangi ai fia i le nei tai au. Wa lo wanga le lei wa te ina mai ai lo watu nu ai mai se foi o nei au. Wa le fa moe o fa nga tama le nei wa yaso. Ia vi o lo matu tama. Ia wa no ta ua wa e saunia mo i mātou. E foi ai pere vi inga i la wo fionga. Ia le malo mai ona tai se yo yon tangata lau tele. O fai ngā luenga ngā lulua e mai se o i mātou o poto e nei tai au. O le vi inga le fo i la wo fionga.
awa lava so mātou whataua, pa mangalo I mātou. O ani o mātou se, o ani o mātou rea. Pa more o lau lava toto ke viso e o I mangalo ai mātou lau whanau ngsala. Whamai au le nei tai au, sila fia le whamoe moe pe ona mātou poto ai le nei tai au. Whamoe moe ngā lava le malo, o wale ati na ino o alo ma whanau o lau o tunu. O wā whianga iai ma tālonga ma sose mea o e sila fia. Lea li e o le tangata lava ia e fua o lau o fionga I te whātau nuina. Iai whamoe moenga o le nei aso ma fuanga. Au mātou ma lau o fionga. Mātou te mawhai o na whaia mea uma e tusa ma lau lava fina ngalo. Ai mai se foi o le whai unga o le nei vai aso. Wā tālonga pia le awhenga iai lau whanau. Lea li e iai lo wanga le lei le malosi le tino le mawhau siri le ngang. Wā le whamoe moe pia na auto waa mai iai ki tonu se o mātou watu nu. O ai o fia maua sau fisoa soan. Ia lawe ina I lātou yo au ngai lei. Whamanuia se o mātou malo ma iona tai se yo iona tangata lau tele. Whai ngā luenga ngā lue lo puna nou I whata whaitaulanga wale ati na ino ngā luenga mori mau. Ia iai lo wanga le lei whamole mole. Tātou malau o fionga le nei aso. Awa e tu au no ina I mātou. Ia malutia pēr I mātou yo au le lei. I wai le nei aso. Tu mau pēre vi inga iat o e awa lava so mātou whatau waa. Se mea wale tāua sa mātou talo le nei tai au. Ia ala mai ai se manuia o lau whanau. Ke viso whaola o mātou wole ma wala au atu ai nei. Ia I lunga I mātou re manuia le atu al ta male alo ma le nganga pa ia nei. Ma futa pea e whavau e whavau lava. Amen. Ia whaafitai tere lau sunga le whaafenga tau lang. Ia le mamuri ino lapa o malo le ni tai au tu sai. Ma tātou tālo sanga. Tari tonu o pau le whatu le lei. Tongi pātau le awai le whaafonga anga. E ola tātou le sidi. Le ni tai au. Ia o le ni tai au. Ia tari tonu e toi pō mala e. Le sile fia o le tātou atunu. Ia o se tai au winga ese. Ia o le tai au sa whauwao, whaupō. Ia le wha moe le nei o tini taunu. Lea ua tātou ma futa whaatasi. Ia ma le tātou au laka pi. O lo iei tama whanau le tātou watunu le ngata I lea. Tama whanau atunu mai atunu te tasi o le Pasifika. Le tātou Moana Pasifika se e mei se patipatele. O te walau atu ma le anganga whaaloalu ia I lau fionga le sui pāle mia. Lau fionga tuala te vanga Iosefo Ponifasio ia e te whaafiloa ia loa ia. Ia le tātou au laka pio le Moana Pasifika I le nei tai au lau fionga I le sui pāle mia. Ua malumaunu le whangatia a wa atoa li seu mo lato soa seu. O te leto e seu te whidia la le naa ai o te seu matatoanga wa le fui o tato hifo I mautanga I le nei tai au. O lea o sau fia le manu sa fusia o wai whai ki tā Samoa o le fui lave. A sei a mai Moana. Mai fo tonu fo I le fui neu I le lapa. Ho taupa ia sa ma whainga. Nunua tuia whatidi o tausala a wā o Samoa o le atunu ua uma o na te tofi. Ma lola soifua ma le whalau manuia le nei tai au whatalo whatu. E mua o na si le viinga ma le whaafitai le atua o no le whamoe sa lupe le nei o taunuu. Le whamoe sa whauwao whaupō. Na taumate pe tuania a lea uanga le leiro tātou tapa au siri le langi
ma ua whaataunuina le nei tae ao matangofie. O le viinga i le atua i le whaititia, ona o avanoa ua ia saunia, e lango ai taleni a tangata anu o Samoa ma le Pasifika, e pei ona iai le nei taleni o le whaanga tama o le lakapi. E fia le loto ma le nganga i awai le nei tae ao, ai meise o le mai mua mai a sio tātou wa tunu, i lana tāpua inga mamalu, i tama whaanau o Samoa ma le Pasifika, o malanga mai Samoa, ono le nei lava tālonga taua o le lakapi. O le wha moe pei o le sila fia, o le whatau taia lea o se tālonga lakapi, o le tāmilusanga lakapi, o le Pasifika, o le Super Rugby Pacific, e te tonu o Samoa, o whatui na aise matatia, i le vea lea mataalonga mua, o le nei tāmilusanga, o whatinoina i lau whanua o Samoa. O vea lea mitanga i tangata nuu, o nuu mawhioanga mai Kalesia, o vea la tau tama whanau, malupe whaalele le nei whaanga tamo le lakapi, ai meise tama whanau, o lo ta alo le tātou au, o le Moana Pasifika. E winga ese la le nei tai au, o mātou bori mau ma ua mawhai o na vai tino atu o tātou tangata, ai meise le whanau ma tupulanga whaiae ia o tau ia. O alo le atunu, whapea i la tau mai isi atunu o le Pasifika, ua vea o tau ma la mepa, ua tuu wae lunga le tuu ngā la mepa, ua susulu ma wha mala mala mai le ala mo tupulanga whaiae, a wā so la tau manuia mo a tai ao. E momoli atuai i le whaafitai i le taitai malanga, lau fioga tui whaasina, Sir Brian Williams, le taitai fono, lau fionga, la auli savai, Sir Michael Jones, le komiti whaatonu, le ofisa Silio Pulenga, lau susunga, Pelenato Sakalia, le whaia onga, ma le Pulenga, o le tāpena ina, o le tātou au, o le Moana Pasifika. Le filifilia i la tou o iai le tāleni ma le angawaa, ma ia tunu tai tasi o le Pasifika, ma le whaafafoina le nei tāleni, ma le ao tauina o nei alo o le Pasifika, e au fia ai Samoa nei, i le whaanga tama o le lakapi, ia whaamanuia pēr le atua i la o tou ngā ruenga tiae. Mō tama tā alo o le Moana Pasifika, manuia la tau ta alonga i le Asfereile. I o tau manatua, o loa ta puai lo tātou atunu, whapea le Pasifika atoa. Ta alo tau safia, ma le mataalia, a ia maualunga le vi inga o le atua, o ia e ona le malosi o malava. Whamanuia le atua ia o tau ainga ma wō, mai la tō uma o malanga mai mo le nei wha moe moe. Ia manuia fōi le tāpua inga ma malua si o tātou atunu i tupu mai, i nuu ma whioanga, le nofo a whawhenga mo si taulanga, a inga mai Kalesia, ai meise Samoa atoa. Ladies and gentlemen, distinguished guests and member of our community, it is my great pleasure to welcome the Moana Pasifika rugby team to this momentous occasion. Today we gather to celebrate the outstanding achievements of these remarkable athletes who have represented our communities and the Pacific as a whole with such honor and distinction. Rugby is a sport that requires incredible strength, skill, and determination. And our rugby team has demonstrated all of these qualities in abundance. They have trained tirelessly, faced formidable opponents with unwavering resolve, and never given up in the face of adversity. Their dedication and commitment to excellence have made us all incredibly proud, and they have become a shining example of our children and generations to come
of what can be achieved through hard work and perseverance. It is with great honor and gratitude that I take this opportunity to express our sincere appreciation to the patron of Moana Pasifika, Tui Whasisino Sir Brian Williams, Chairman Laoli Savai, Sir Michael Jones, the Board of Directors, CEO Pelenato Sakalia, the coach and management of our Moana Pasifika rugby team. Your unwavering support, dedication and guidance have been instrumental in the success of our team. You have provided the necessary resources, both financial and otherwise, to ensure that our team is well equipped to compete at the highest level. Your vision, leadership and guidance have created an environment that fosters teamwork, determination and resilience, and has inspired our players to achieve greatness. Your commitment to the team has been unwavering, and your tireless efforts have been instrumental in the success that we have achieved so far. Your passion for the game and your belief in the potential of our team has been a constant source of inspiration and has propelled us forward towards greatness. Thank you for your support, and may you continue to guide and inspire us towards greater heights. So to our rugby team, Moana Pasifika, I say this: you are an inspiration to us all, and it means a lot for us for you to be here in Samoa. Your commitment, your courage, and your unwavering spirit has made us all incredibly proud. Some of you who read the sports section of last Tuesday's newspaper, and as reported widely by the media, quoting Aaron Major, speaking of what Moana Pasifika is about. It's about creating a pathway into the Pacific Islands national teams. It's about developing Pacific Island rugby, developing Pacific Island talent, and bringing the talent and the resources back to the Pacific. Moana Pasifika is playing for a bigger picture, and you are the trigger and the catalyst of new change. That article is documentary evidence that your journey has been mapped out for you and those who will follow in your footsteps for the benefit of rugby and for the benefit of the Pacific people. On behalf of the Samoan government, I thank you for everything you have done and congratulate you on your remarkable journey so far and your achievement today here in Samoa. May you continue to inspire us all with your passion, your determination, and your incredible talent. To the fans, your families, and everyone here in support, we thank you, and may you continue to be a part of this incredible journey to the end. Lastly, I would like to wish the team success for the game on Friday night. God bless you all. Manuia, soifua mea manuia. Yeah, to mese patele na. How about another big round of applause? Yeah, for after to le saunoa, yeah, ila fionga le sui pandemia, le ngata na fa afilwa. Yeah, fa amalusi au foi. Yeah, le tato au la kopia le Moana Pasifika. Thank you very much, Deputy Prime Minister, for those welcoming remarks as well as encouragement for our Moana Pasifika team as they head into our game this Friday, which we will surely win. How about another big round of applause for Mon Mole? Yeah, ole ava noa nei, yeah, itu ina atu ile sui ole tato Moana Pasifika, yeah, ole tai malanga lea, yeah, ole a fionga yeah, tui Whasisina, Sir Michael Brian Williams. For those not yet blessed in speaking in the language of the angels, we now give this opportunity over to the patron of Moana Pasifika, Tui Whasisina, Sir Brian Williams. Lau fionga Tui Whasisina. Talofa lava,
Please excuse me, as you have rightly pointed out. I unfortunately am not fluent in the Samoan language. However, I would just like to say to the Honourable Deputy Prime Minister Pasifika, thank you so much for the warmth of your welcome and the comments that you made. You made reference to an article that you read, which very much encapsulated what our motives are, what our journey is. No one ever said, sir, that this was going to be an easy journey, and I always tell the story about how long the quest to become part of Super Rugby has been. Just walking down the street today in the march brought back very happy memories of 1991 when I was part of the Manu Samoa coaching team, and just wonderful memories when we returned from the World Cup in 1991, and but we then went to a World Cup in '95, and World Rugby was about to turn professional. Many clandestine meetings took place, and when the dust had settled, the whole of the Pacific had been left out of Super Rugby. And it's always been a great sense of grievance that I and many others have felt about that. So it's taken us all this length of time, sir, to get our quest to enter Super Rugby across the line, and we finally managed that last year. You rightly point out that the main objective of our journey, shall I say, is to improve the standard of the national teams of Ikalitahi and Manu Samoa, and also Fiji and the other Pacific nations. And our quest really is to bring the game back to the people. You know, Friday night is our first opportunity. This week has been our first opportunity to come back to the Pacific, and I must say that we've been warmly welcomed. We certainly hope our people will realise the journey we're on and attend in great numbers on Friday night. That'd be really nice if that were to happen. But all I know is, you know, the coaches, Aaron Major and Philo Tia, and the other coaches, Dale McLeod and the rest of the team and the management are going to try and make us all very proud on Friday night. Super Rugby is a really hard place. Many of the teams, as I say, have been going for 25, 27 years, so they have these infrastructures built up that make them pretty formidable opposition. And we've found that, but you know, last year we managed to get a couple of really good wins against teams that are doing really well this year, the Hurricanes and the Brumbies. And we've been so close so far this year, haven't we, boys? Last minute losses, and you know, the game against the Crusaders last Friday night was a classic example. The game was in the balance right till the very end of the game, and we didn't quite get it across the line. So we're going to be trying very hard to do that on Friday and from here on. So can I just say thank you to the government of Samoa for your welcome, for the warmth of your welcome, and to our sponsors, Digicel and the Samoa Tourism Authority. Thank you very much for your support and all the support that we're getting as a team and as an organisation. We have some of our board members down in the group there, and as I say, our coaches,
we're all extremely pleased to be here and very grateful for the reception that we've had. So with those words, I'll hand back and say once again, whawhatai te lava. Thank you very much to Fasina, Sir Brian Williams. How about another big round of applause to Fasina, Sir Brian Williams. If I can now ask Lofionga to Fasina, if you can present on behalf of Moana Pasifika the team jersey for the Deputy Prime Minister. May se patele na. O lau insiwa e au wala i se te unga tupe mo le lumana i manuia. E mole puipuinga tau tupe o lau soifua, mai mawhai o na taunu no atu, mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Vili magay na wabawa. Kopi manguele kapungia. Koperi ropen bawa ngai. A feel my nei loyal Federal Pacific Finance. No so mana onga tau to serving Samoa's financial needs.